Sumimu ene ebe bi biara kwa aba asantama so TV bia ya na amamre ene amane so asomosum pa ha eye amamre efie yasan edamu nyina mo asi ebio emama kwa aba edamu aba asantama so TV dwumede ya to de omamu nsam aye de bema numre no 9 bia ebraso se de dwumede eba so dwumede twa YouTube live mo like ya me wadara ma share afofo enhwe bi comment section wo de wadwenche na hona ade ni nyina ego ya na de din wo da bia o hwe yefre no aka wo bia Nia subscription bell na so am I not just WhatsApp to abidwe media de to so a na wo hwe yensam no ya to apeti social media handles na Facebook and TikTok Asantamaso TV Asantamaso TV @gmail.com and so your email and afi WhatsApp number de dwuma 0244961189 e go screen na so open advert sponsorship bia number corner na obefre na mpanifo agye wo so woma aso ya sene ene enwume ya de nsami esum ya Asantamaso professional photo studio. Mr. I phone away birthday party, outdooring, ayiyo, ahinie, bibia we be nya said the camera e be so chama bia na Mr. And sure that bia me yanko bu fason ko fa camera ni abobo bia me gina wa my black and white adwuma bia ma and any bia aba and bia bent e bia no kwanso e ko nanim kama it Mr. Shoshe Asantamaso professional photo studio. From 0244961189. If I be bia kama e de ama whenever jam papa e wiensu asama pen drive na da obre bia o bia no betimi e yusu wade international hwehwe Asantamaso professional photo studio na no wo mu eni adwuma na e betimi abo ama adwuma bia wo ye bia etimi akoso wano e de amana kwafu ayakrado me amede wotata me din sweetie na dankwa memo adwo ya shan sam no asedia enwa nyankopon ye yadom emi ekopi adwumadi won so bi ase a anokwadwumadi no na ehwe pa a ye portray ana se no ne abroni kasa ye ba ye twi kasa me ba kasa ye dan amamre ene amane e fa ya santema ho edi eche wiase nyina mo bi on sanokwa asante ye wo man na asante so wo amamre ene amane papa adwumadi no ekoso wo abodom adwena se a wo bekwai mensini ni mu adaye kama pa ni nyina eye wahene bia wo so ya bosome miensan ni ana ni krofo ene na hemfo akyirama kromani nyina hu se wono wahene eni ohne ba wasam ana meken ans no nyama ye hena ni din ya Reverend Dr. Johnson Asare so say there wa ba ye wahene a ne din abaye na na yawdom fa odikan wono eye abodom adwena sidikro ene osan ye abodom Kyidomhene na chasa wono na enu ada ye no ekire ye mani ko mani na ede wo sebo eboje no so na esewani ensawo kachire sanka wosanka badwumadi asibi na wa de wani ebehwe sante adwumadi ni se ko kente hu se ya sante nyama na ye dan na dini na ye ya fade ya fa ye kente ya nya do we go himfa abanene neswani so kachekwa nti ya shasia dwumadi ne hyase nsanyemfo beba dwumadi na se sabe etetru ni ani ntena ba dwumadi na se ne nyina so ye ade onwaso ani nyina si dwumadi no ase papa na yenkonye papa video no na yemra ye hye video na se ahwa ni ye hwa afri ba bia ehemfo no ene akunyini enintini bebrefe chichini benche yamano ne fuo yenyon senfuo just here fa no mo afia mo mama obia betre na ni so beche na ni gie ene se de odi betai wahini ejerefo yenkonye papa video no emra ye ba betoa ensam so independent candidate via Abufa or Bekwai constituency and obviously Sabri or the Namiam and other territory. Oshe said,
parliamentary candidate for MPP. Asabri, also also a display more review a man's award. Also at the Mukota about Asante for a say Asante your mind, Asante your mind. So I'm far Batakari, Monica also Pamela Soroko, and there Asante Kitwa. Video no ni akwhwe abanokoko sweetie na what to say hwedi ampon kwa menada roma yamoye yeda nyankopon ase yakwe video na ba ya hu sade dwumade na si hyase enkwakunyini hemfo na nanam ntra konwa ahemafo aba dwumade na se kwakunwu ne sai sweetie memfa akonya we so na menchi asante na TV awefo ye abibia ya na mehu edwabo bia ka bibia fa asante ho ya na manage pa sanse asante ne was a gent na ha sanse ye hwedi yewa opem so okra koye na kwasi be UK no ye hu se de ma asante ye wo man wati ase ye wo man so na se wo se dai be bia asante be se da no hu adi bia no ye hu amanye ne amamre bi ye dai e wo honom se de be ya be hu se enkrofo eku we edi we mu ya asantefo de ntina meka sa wo de ye hwe ye nua no se be predu asasirimfo mba edwumadi na se no ye hwe oma ho fa wati ase oma ho fa ne ye sonko esene asante de no wohwema obehu se wedi wogina we na ho fa ne kyerese wo enipa sei enti abre bia no ya ho fa so ma ye da enso wo bibi mu wati ase ye hwe asante ye bi frɛ ye kente de ahwene ne nyama ye kwa ne ye siremfo so beba ye be hye furugu be hye de entale ya pempam African wear na ne ya pempam ye enoa ne so ye dai ye hwe enti ko ye se ya ma ye hu se asante ne ye wodom oba ye bejew se be ye wura kotoko ne emfa wo ba bia wo fire enti ye de ya gi se be mpredua se ya gi ahohoa ma se be ye na ye ba be ma no so na ye be da na di a kire wiase kura no ama se be nuanom wo se eburu adwene ne entiase so enti se be bia asante be ko bia ye hu nsonso ye da asantem ene ne aka ne nyina na so ne nyina Ghana ba ko na sansa amane ne amamre no asante de da no ho adi ho ye nuanom silfo de kakra so ye dai da no ho adi arafo no anso wa ye nuanom
asemfo a wo be yin sa santefo de ye kana do wade a eno ane yasa yenim adowa na sana na imom yenua no sa de asemfo a omo beta adwumadie no echi so ade wo asa ane omo somanre no mamanye bi aba adwumadie na asema no so so adwumadie ne ye ofufo kra yenkon yenkwohwe wo so de no emra ya mo ba sa ye ya wo so ma sane de en na boko sa de adowa ne kono ma sane woni ahode antene nso azuti se en America se ye nyina ni patuntum kro ya moja kokko na ye dai wo ye nyina ye mo na ne ma ye dance ye kasa ye kan ye ntade a ye hye ebi ni na hyase ye furugu ye kente no wo be se ensoso kakra ye dai edem ene ba asanto so a ensoso ye dai edem sanse fancy abusuya kuo bia menka the tribe bia no ne asa wo ye den wo mosa mampusi fo wo mo de dagate fo wo mo de konkoma fo wo mo de na we no hwa omo frafra no ma ye den omaba yenu nkusa asefo mampusi ye tamalifo dagomba fo yin so omo nyina so ba be ye den e ba be pie mo nti akanfo no nyina wa asa wo mo besa wati ni ebewura kan ni so ebono fo be wo kakra wo ho ubenya se bi mfante kakra de ubenya asante kakra de no ba benya de kan wo so de kakra ya na sesempo na wo be piemu asante mantem so de adua no de ya de ya de aboso wati ase enti so ye da yasa ene wo mo de mu no onso wo mo de no mo bo nyina no ye twini a ye bo nyina no ye de nyomo ye den edi akiri mfontomfo mo kasa nyomo ni ade so wo mo de so saa man beje so wa akiri ye de ya na won wan se ye de wo hine ko ba bi no tiapaka mi ni ade saa na edwabo bi ase ade de ne man na bi gina akiri saa so na we na konsusu kakra bi na ye den mo de ya hoden mu wo ni hoden di antimi sa se enti na America ya de ya hye ne fe ne nkura bre ntu betimi aye ya wutu mu nko a ya se aduan na beto no ma mebushi aso ye den ye chi we wa beto ntu wo betimi aye
day ayama na yi omo de mum de ni sua ba ya de o se de adabo ko wo ni ho no nti na wo se be ya wo de senke ye wo koto ho no ma e bia wo kora wo tie wo mo de nka ba ya mo bi o te se be fidie mu be hu se se do mo wan sisi yi wan wana omo de abobo amana ni nyina so ye de ntimi nya dai enye nti o ma ya de se o be bread me de na se na o ma hu se ya ba ha ye fele se ye de ye se bi ya mane ni ama mane bi si o mutimi dan de no o ma ya manante so so ngane maba wa mabunu kra nti o mutimi dan de no o ma ya de pa se bi ba bi a wo firi de untimi enye dai entontwene ma ne ye yi to o ma ya de Arafo dwumedia ya de Broadway aya wahini bia no ya dan na di e de kire ni krom ma wasai abosome miensa eni aye se baba ya abodom dwunase di kro na wono asan abodom Kyidomhene na ya odumfe the first na osoi e kire Otumfuo Brempong na Kwabena inti a woye Abodomhene ono no wasai e kire ntinu ada na no kire hwan man mafo nyina ne kroma nyina e bodwa e kase e dan na di kwanson kosokra e de ne kire kroma no enyina na kwaku anya dwumedia ne kosona de ba ko bi ye no wanwa onsa ohene bia sofne mu na wasai a okasa me swai yare ne te se awiemu ensuomu da suomu abrebi a mefremi bia no meba sense na ya na ahyase na ma adwene ya me se ebia wohene afraw na ensuo tode ya awosaw fam na no menim se ohene wotete dwabase na ensuo to awosaw wotenam suti ensuo ne bete wo kan ye wo se uyi yale enti se nya yale enko ye nsuo ni se yale ekuru ya sebi nipa kwa ekura na nechi asama kata waza so na wo yale a wuntumi ma metena sebi edwa so sebi ya metena bedwom wo bedodo ni ade na susuti wonya so afene mu na wo swan ewie mi yade mi wo ni ya de wo se wo ba bia nsu oto wa wie bo wo na waka nti anwa na ensu oto gidigidi arafa me ba cho enta screen so betimi ahwe anwa na ensu oto gidigidi pa enso himfuli atensu ani mu ana henkwa no atwa wo mo ahia de chine sisisi wo mo so me nim se ba mo makotena apatana ya bon arafa ba cho da screen so betimi na wo sa de America na si etie we bi esi wo manhia pen yewura na say to Otumfuo say to the second Santhene e bi esi wo manhia ma ye nyina se bi mpredua se ye ne ahu na kosi de afia asase akosi de de toso mienu asem yensa wo nsuo toka yewura esi nsuo ma ne tena nsuo kopin nsuo te ya wo so le chia ne hemfu nyina ye den ekọ enti se de yewura ba obesto afena mu se kira Santhene nyina se bi bidimo ni mu de makoba bia mpesa moko bia no nsuo to wo sa wotina mu sabi nsuo wo nyenkyene wate ase na nsuo aka ho ye wo bibi ti se bibi esi nsuo anu aye dene emfrema namu ha adwene eno de na nanom betima aye den apegye omumu dabi popo me arafo hwe video na ye video no nsuo to no eduba bi anu ba ye den ama no se na chinya no kwa foye enkwan de chinya ketwa kakra ne bi kwa na sabe si wanyo sabe ensuo kan ti wan so de amfiri bon sole sa na amane ne amamlete se sa na musanye no ye dai wo kan ye enti wasa wotena ho wo hene de wusu afene mu a wonsem a wo kan ye nyina no ni kwa sabe akokora afiri wa adwene no utiri mu ye se ka sa maintain taso nto fomo san ka metacha manfa wo na waka se nsuo to abetenem enti ebi asi ye ba ye hwe se entam a wo kan ye no sa ntam no tumi ye den ewum na buntam no wati ase wontimi nkoso afre mu nkosi ni bi nkyere yedu akotoko hene Otumfuo ntam na osi nsuo ma wie to na ya fre odwabo ase na nsuo to osi nsuo to me de ma yeden ma sole me ko nsuo to asembe na wo kae wontam sansam na yeden e ka ho wati ase yo bibi se nsuo ne mframa ne ba na me pija nipa ne nyina bi na akeka ka no peni prepre nipa dia na no mo betima yeden asole na we ya e to ha no odende e wo se na na motinam enu anu wo kan wo so afenam sa na wo yeden wo kan ye no won papa na we so mama hunu se wo hene ka se maintain taso to form san fa me tacha man fa no wo mu diso pa a che se ensoye no wo so e diso so ampa esuti wo de da kura hwefo e ba ai se be ntam ho eni ensoye no sa emusu aye de hu nim de ye nya wia se bia Santhene so ti de se de amamra ni amane na enti ntam de esuti wo saf na musi kan ntam de a wo se wo de ntam ye de wow when no kwanna eye me fepa me de sa wa wo hwen so aye wo fepa pa na wo hu so se entam nya de a
ye didi agro kra wo kan tama e wo se wo diso na se de wa kan wa diso pepepe eno ne ye hu se nsuo to na ye hemfi etin ehwe kwa no mu ne ye ade ma ya ade se mutimi bo ehemfo ni ahon ban aha bo nananu mienu nyina ho ban a omo ho anfo empom ho fo kra se nyehye dwumadie no kama pa abefo wana aso asenya de dwumadie bro ya Santama so professional photo studio o pe ba bia womo wa camera eni dawo kroje lens kama wujina hane hakọ betimi atwa efe kama party ameso enhwe ba bia hwehwe Santama so professional studio dwumadie bia wudi sa advert kwana person bebo yema wa dwumadie bia wuye bia de tonde wo de rama say ya for birthday parties wahini bi wuko so apese e betwawo de bia wuye bia apese de kama ba bia no ye beba nya ba ye nyina kama say voice over na apese de to ase ma say interviews na be ye wo nyina bibi kuma bi na betua na ye nyina e de ama numbers ni go screen so friend penny first see na wo mo enye wo so ye toa and some so dia dwumadie no aboy so no eto ewie ye nyina no ye na dwumadie no na say ye de eto asoa eno no na ye to asoa no mpanimfu anananom eto safra wo mo no obi abade na mede sem ebetu dwa obi asem okan ye bia no so no kwa ede ehwam a wutie ni ye hwe so mutimi di wo nsem mo kan ye no so dia wo gige se na se Asantama ye fa ye to mapa befra eno no na eto safra abrofo na inafofo abrofo a wo mo UK Broni from Virginia womo so Abodomhene munyam ebeta dwumadie na chima ne ye fa papa womo dwama no gisam atu dwebesi womo ntimi ma womo nkosa abra womo nka hye womo ba womo kan bibi e kire na ya odom fe the first yenko na yenko tie abrofo no emra Abodomhene na Kyidomhene na Himanom na numwa mweshiamu haina epenimfo a mweshiamu mamefo papanom mechia obibia na potokasa unso yakasa all protocols observed tisramu mentimi ambudia minjao dedikai ene asida bia esefata bia yemfama otwedi ampo ono ana wadom yen nyansa nimdie ene ahokeka ene ahoden a ene yedidi sa dwumen yemfa asida ndika ma otwedi ampo na dedi ho otwedi ampo obeso ye nananom daye ema ye nananom so etu omodaye ye ho anamon nanom amansie nyina edamoase kese ewo dwumadie kese a ene modie simwani so a modanedi na ninyina muno ayese kuntuo hui ehwan a na chia na ebeko enti se nyame domo na nyame mawo nimdie bi na otu anamo a esanse eya wa chinti na wo beba ukrom nti na wo beba na ene majudi a na dwumadi a ewo se wode bua ukro bia e ma ne ye nhye e ma wo enti ene de akoso a hei enyame wanwa emom eya na montu a binim se nananum titum se onum kokokokokokwa onum achia no onum beba eno ana enam so ama osoro aso omodaya eyefa etisa ene nananum de 5-year development plan yi ededi na ninyina mo no yebe koswasre osoro se ondum wonum ahoden wondum Abodomhene ahoden wondum Kyidomhene ahoden wondum oman nyina ahoden na dwumadie kese a onomode asi wo mwani so yi embremu na meka kakra nso akwa manyo sembu eye MPP aban ana ebu oman sisi ya yeti hai
Enyuma kesiye ba minim se moye matum namo mama betwa amamu ewoye manzie mu hai soa sani etie bia yenso ni yese fata yensa ebeka nanom yenjina nananom animu nhyebo nanso minim sama ho odinti matne trinti ene mompai bunti okonya yede asi anisi enkunim de beba na ne nyina eba de metimi aka ne se na minja mumu de besa fata abodom ejunasi asokore upia sabe kandide na ni kone ya onso ya ekuru no ekopem e constituency ekopem no monso modi ewu monsa ebeka na kakra me kanso ni se ene under drip initiative Bekwai constituency enfidia na atodan kwa akufua to dia boma yimu hei Bekwai constituency so ye dia yiwon sabre aye kasei aba abitu ayenya enfidie ahoro nso abaye constituency na ni abaye ni sanye tie bia kwan bia se fata wose etretini bia ye betretre na akwane yawo ekwan die sisia me no kasei ye dia ma contractor fufura ni ankasa me die chire edi mani akohunu wo koko board ya mindim preference emfidie na mkwaso a ebekuso amana ye ekwan edi ahoto abre na me manu besi na masrese edom anamontuo neye edom entokwa neye mre edom na etimi chechire oman moman bonfa modom emmebo MPP domu na yempeja mansia man nyina ehon fasoba na ametu minumie numpo ya ene yetenkwamu a dachimenti cementi mama yanya die edom no betimi aboa konkoden edi aba amansie man mu nyina merema no besi na masre na nanom se kode yawo ene kokotro ene adwunase asokore dotum nie ahoden so bia ye sisia me no kasei asokore no mu ni nsia wo mo nom enso ene enji obi abedo bia yakoye bohu mechanized perfect wo ho ya dwunase ya enji obi adom yede mechanized bohu ni bia baha ani America ko sini se me ba na ma be sommo o ma me ho kwan me da mo ase na me nshira wo bia na no me da mo ase na no me de manusi na anyoma ya yede ba ye mutuma die fefa musimuti kakra yansi betime de abeboa mo no na ni nyina ya ni assembly no ne yede aba na ni nyina monomia kasami yi mi bottom sika 10,000 na enne mutuma die ya mu ye yede asosi na inshani bam na epunto bam a modi akai me dachi na mi nshira mu nyina eya tikiska 100 million de siasia ma mo madam wasi na mi nshira mu nyina madam wasi Honorable has spoken. Honorable Ralph Poku Adusei, MPP parliamentary candidate for Bekwai. Anna, Bode, ensure curtains are and to be invited and to be able to be a part of this important thing. I first met Reverend Dr. Johnson almost 25 years ago. And a friend of mine, I was in the United States, and a friend of mine said, I want you to meet this man from Ghana. I think you'll be impressed with him. And as he set up the meeting for coffee, I'll be honest, I really didn't want to go. I was busy. I had things to do. But I owed it to my friend. So I went to this coffee with my wife, and we met Johnson. This is in 1999 or 2000.
that we met Johnson. And immediately, I was impressed by him. Every once in a while in life, not very often, it rarely happens, but every once in a while in life, you meet that person and you're not friends because you have the same interest. You're not friends because you have the same goals or the same business, but there's this connection of the heart. And that is what I felt with you. And I met him, and instantly, I felt like I had a brother. And the more we began to talk, I was impressed 25 years ago with his wisdom and with his vision. My wife and I asked him, we said, hey, what is it that you think God wants you to do? And instantly, he gave us a vision. He began to talk about what God was doing and what God wanted to do. And we could see this was a man who thought ahead. And then not only was the vision, but he had wisdom. Because we asked simple questions such as, how are you going to do that? Or what will you do to make this happen? And he had ideas, and he had dreams, and he had goals. And that was before the Radok Center ever began. And through the years, we've connected. And through the years, we've talked. And he has been my role model. He has been my mentor. I lived in South America for 16 years, and I would watch what the Reverend did in Tamale and what the Reverend did in the areas around Tamale, and I would do it on another continent in Bolivia. He was my role model. I've always been impressed with his generosity. He loves you. He loves Jesus. He loves people. You know, the Bible says that the people can rejoice when the righteous lead. You can rejoice because a righteous man is about to lead. And Johnson, I count it an honor that you would call me your friend. Not that I can call you my friend, because who doesn't want to do that? But that you would consider me your friend is such an honor. And to be here and to be a part of this. And to know how blessed these people are going to be because you are now going to be the chief. And I want to close with what was written on the front. Let me get to it. When I walked in, I saw this. I cannot. I want this community to thrive. Judges 18:5 says, they said, "Oh good, inquire of God for us. Find out whether our mission will be a success." I've learned from Johnson. He constantly inquires of the Lord. Permit me to stand on the existing protocol and then bring greetings from the United Kingdom, my church, my family, and the Assemblies of God Church. I am honored and privileged to be here today. Where I come from, it is said that when you go to a place for your first time and it rains, that place is a blessed place. And today is my first time coming to this great city, great place, and God showered us the blessings from above. Shall we put our hands together for our God who is on heaven? I want you to know that I've known our dear brother who is now Nana in this part for almost 30 years. When he began in his ministry seeking to reach the Muslims in particular through Bible studies and lessons as he posted it to them in a small office at Tamale, Kyidomhene Estates. Those little beginnings began to expand because of his faithfulness in service to the King of Kings in responding to the call to reach the lost. Today we have seen that God has used him to do much, and he has finished serving even as a minister, but also responded to another higher calling, called to come to serve in this community. Why do I say it's another higher calling?
12 years ago, I began a study to look at how Christianity has influenced the chieftaincy institution in our country. And 10 years ago, 2014, I was at Mashia Palace. It was an apesidae that day. I was part of the celebration, using it as my research studies. When I got into the Ashanti Museum, I noticed that a present was given to the then Ashanti Nana Opokuwari II by our church, the Assemblies of God. And in that present, they wrote an inscription on it. Proverbs chapter 8, the verse 15 and 16. Permit me to read that to you today. It says, "By me, kings reign, and rulers decree what is just. By me, princes rule, and nobles, all who govern justly." This is a testament that God endorses the act of royalty and kingship. He gives you wisdom so that you would reign justly. He rules through you so that you would be a leader that will bring prosperity to your people. I want you to know that God has led you to give opportunity to this noble man of God to bring the wealth of wisdom that God has used him over the years across the globe in his divine connections to bring that also to bear. And I want to assure you that greater blessings are ahead for this place. May the wisdom of Solomon rest upon your roof. It is with deep respect and boundless pride that we, the Northern Students Association, join in this momentum occasion. Nana Yaldon's journey is a testament to the impact one person can have when driven by faith, guided by wisdom, and moved by unshakable commitment to the common good and community development. Nana Yaldonfi, as part of giving back to society, founded Maricas Al-Bishara, a non-governmental organization based in Tamale, which has over the years implemented life-changing programs in Bekwai and the northern region. As part of giving voice to the voiceless, amplifying information dissemination within the northern region part of Ghana, he's established Bishara Radio, which reaches over 2 million listeners, spreading information, education, and entertainment, spanning the length and breadth of our region. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, Nana Yaldonfe has implemented numerous community development initiatives. This includes a 220 low-cost housing scheme, which has given low-income families a place to call home, a student training center, which equips beneficiaries with valuable skills, a child care program. We are presenting this citation to you from the bottom of our heart. In recognition of your tireless dedication and selfless service to the people of Northern Ghana, Reverend Dr. Johnson Asari Nana Yaldonfe is honored for his outstanding contributions to community development and leadership. Your commitment to education, healthcare, and economic empowerment has led to the construction of schools, clinics, and water projects, improving the well-being of countless individuals and communities. Reverend Dr. Asari, visionary leadership and compassion have inspired a generation of leaders, earning him a place as one of the most respected and beloved figures in Northern Ghana. May your legacy inspire and motivate future generations to strive for excellence and service humanity. Thank you. Go and present the citation. Go and present. Very good. Anything? I am someone. Why didn't I do so now?
for the and someone and adansidia one more or Mubeka saying now one more ekafa abodom aduna city crew as say was I no sign abodom Kyidomhene nana ya odom for the first home ya na ye you know akyere ekroma ani wiase nyina so afune so ya so miensa eni na kwako adansi am de fa no empo yensha se emfri yamanyafo no ewono so mo ba ye ne wo so be kasa fa wo mo bia be kan bibi fa na manyuko nanso odi kan bibi afa na ya odom fa ho ne so bampane ne niama pa wo ye suti yesi wi as wo so mpa market ya pa se de na no yewura ye mampon man ye asante nyina kontire ehene ehwe sese bi previous and kontire sebi asante kontire no wahu se obi asom ne so mpa eso ani na wo be pagya ne dibre na ma na wo de so mpa hene ne koye de ekoma no saa na tie wati ase sebi yesi kire me oyonko na ma kire musuban wone na nantepen wonim nipa kora wo ye de sebi previous awoyo enti nya afi na katasumu mu aso hye otisha oche bia na mafa ba bia yibibi de wonim no eno no wo ye de na abrofo no so be kasa fa unsan oya sofo ne se wa ba ye wo hene omo so yonko fa da wone ne ntem nyina wo mo be kan ye enti suti abrofo no so de na kwa akoye se onu obi atu ana mo ye hu nipa ban a wo ye de wo ye na wo be ka no ho asem no ehu hia ma se bi ko e be kyerɛkyerɛ ma wo na wonim nipa ni yie enti wo na wonim ne ho adanse ase bi predu asa be ti ma ka se nipa de onim na wiane de anajo wo so kan ya kan ko de ye hwe ye nuano mo siremfuo yenim se ye papa ye de wa ba be swan se be ye yi na na ya odom fe watina ye siremu mamu ho do duma emfihye be bebe aduanan ye kyere 40 years plus enti sabi se wotumi di asante firi ha ko ho na se sabi ye bra duru si ye bona baso na wo ba na wo tamas sabi ye nua no siremfo do baba we nkenya wanwa ensunsu bi ahye da nyede ennam san se ye ne me ne wo na atena finhye aduanan de se bi santini ne wotukun akwatena siremu se de ye nua no siremfo so ba abedi pa no obadwene ho de wo se di ka kan se ho kasa wo ye de wo ye de wo te ye wo mo ko bodi se ye nua no so wo aduane die entire shame suani nyina tena ho awo ne ma finhye aduanan na adedie dro no ne se yaba ne yaba be pagya ne mu a ye nua no so ntimi ntena ho sa na unsa wotie ye nua no siremfo omo enkasa ya omo ma yehu se sabe obetra finhye aduanan wantena ho kwa empuntumi ma de wa ye bi papa no dear wa ye bi papa suku adan enkola mu screen format te no wo books no wo library no wo si computer lab no wo si just enso aye no bibia wasiye se de agana de nyina ama wo nti wo ma ya de na ye papa sofo so a wo twa to kasa o kasa ma bani ji papa sofo kasa wo kasa nyina ne se onya akonya ba manhia fikesie me ye 2014 10 years na wo ba ye no wo ba be hu se bi ahimie ni kristosom no nsusu bi ewiase mfiti ase ahyase ba nyina ya ahini asa na kristosom eba nti ade bia ye no ahini mu se wo ahini ye bia ye amane na amane kwaso enye bone ye na ye bere me yakwaji atum se ahini de obedi ya wosom bosom wo ye nipa bone ni wo de wutwa moja gu nzenti da bi eno ne ahini eno ne wo ho ye nanom ye dai ye ena wakasa kwa nto wano wakasa wo ko museum wono krampo no wo hu se emfie dua sama wo kan twami press before aye citation come at the bro poko ware na no poko ware no I see what quotation progress so eguso enti ahenie de no na wo ho enti ne ye twadwan e de amakropu nto ye egu nsa na ye asuti e wo ho dada nsa na ye dai ye ba eno nya abosomsom eno ya amane ne amamre what you see kristosum de se bi werege no ye o kristosum ye de ne na mo de e wo ho dada be si fi ase fiti ase eno na wo ho dada nsa na we mu nyina ba be keka ho enti akrisosum ene se biye na no de ya no ye abrabo bi anye de enim ne nyame ba ho se de sofo ye de eka no enti ye da nyankopon so ase da twedi apo ase se wono so ba wa ba be di asante ho adanse kakra akire nipa se de be ya de before de ye hu se biye na no bi gunsa ekura snap ye amanye nyamamra ye hu omo so omo de omo ye kakai bi omo ye se bi omo de omo de bonsam no enye sa na ye de enti da sofo ase se wono so ba ye no wono no wo firi ba bi ote obi ma so ne so be ma ya ye te ya no ye hu ya mane se enye bone ye da na se
Ara for yen senfo a omobata adwumadie no ekire no enye bibia nti o ne nyina enesana na adom for the first time ene de waba ba ye abodom adwenase di kuro no oye abodom Kyidomhene no wone wo atenfinhye aduanan 40 years na wone wo atena kwa waye nkuntunwuma aboa bebre ayenya bebre di aboa ekuro no suku adan ya wasesie computer lab hospitals just like impuntunwuma nso omubanum ajanan bia wasesie na nyema bebre a waye no just say and so abayo hena wo ntimi anhwe ne din awoso mo de wo mani so wo mo de mo dom efiri wo eba tai na chi enu na mo bai nanka asantene wo de ne dwuman die nanka sabese for den kwamo asem go me ne sai na so enam dwumadie ne odo a wada na de atro mo ntino mo betai na chi ma dwumadie no aye kama me kan se dwumadie no e trago YouTube live ya no like am and share na afufu nhwe be comment section wono se ba ji wan twen chobi an subscribe dwumadie no e dey am my Facebook and TikTok aye Asantamaso TV asantamaso.tv1@gmail.com so aye yen email we betimi afollow yen e wo hono me ato asam no so e dey amawa dwumadie no de yenim say yentimi enko wahene bi adwabo ase wa abra wahene no enkasa na ya odom fe adwumadie ni sine na so yeyi na kye no e na no disam atudwa abefo yenko ni yenkotie na emra don't pass come by I want to share with us my partners all over the world. We're from Kenya. One of my daughters from Kenya used to say anything. Anyway, we have a very special party at the classic area, including all the towns and with this, we are trying to see what we can do in the next 5 years. We're going to organize very special programs. We are trying to see whether we can set up a clinic here, establish groups for people, to do basic infrastructure. We don't have roads here, we don't have clinics here, we don't have any police. We have things that we take to make us a big and vibrant community. So we want to ask our parties to be able to do all these things that we are atomized in this right here. We know we can do it. We still need your support to be able to do this. If you be with us, in no time we can change the landscape of the nation. Can you imagine if we set up our own community center, if we set up our own health institutions, if we set up centers for all people? It is so wonderful. And so, with my own father here, we want to set up a community center that will bring so many improvements for us. And also, what about mining? We want to do something about mining. Can we get community mining? With my father here, I think we can come to you for endorsement so that we can set up a big community mining that will take care of all the towns here, bring development to our own people. Yes, we want to create agricultural programs and many other things. And so, Father, the things that we want to do are numerous. And so, I will especially come to you and ask that we need your blessing to be able to do all these things. And within 5 years, not only in Ignoration, but all the towns that have belong will be a big place for you to see. Can you imagine if you can set up things that will bring tourism or ecotourism into this area? So my own father, help us to do words. Thank you very much. May God bless you. As I'm saying this, we can never be able to forget what my own son. He is my son. So we want to say, thank you very much. My own mother is here. But imagine if she didn't get me, there's no way I can be here. Mommy, where are you? God bless you. So God bless all of us. Thank you.
Adeshimama, Nana ya Otumfuo the first, and I could see na no some, but we are going to na aba na ne kasa me dia me dan so say on finhia nu me dan na ni de or resting tuntunuma akase ebe so e wo no kro. Esuti Nana ya de yempere Nana wa ya de. Se adedie nto no. Ntina me ka asem bi de bia me gina fia me ka se asante ye Ghana, Fanti ye Ghana, Buni ye Ghana, Awona ye Ghana, ye nuam sinfo tam ba bia be ye bia ye Ghana. Ye hwe wo bia nko ye asantini na wodi na konwa wodi ade wa asantini na so mpuntunwa dodo na no ba bia woti no wo ye no afei eno mahu sese wo mo de hye sei no si ya woduru ade di ato ya kofa na ba nti waba no so de menyi ni se Nana betina ho kwase de ma ye no se bi baabi no esi ya de ma ba me amedim ma menye bi no mu me so mfaso na ansa na wo medi ade no kra no se minyankofo bi ne wo makasa kasa wo se mponya na di ade akura no wo mo koma adwena se wo no na ka ne asem enye kura na so se wo ba wo mo koma adwena se wo no ma na edre numera womo abodom kro na womo shoma se kwa pokon do womo adwena se kro mu wono ntese na me kan se ya mamuo eya akamfo a mamuo asante amamuo no so ti ya to aye den ato atwene amanyosem na ya gi atum na haye ndi ya se amanyosem akwa ha asantefo haya amanyosem ba be wura wo man Ghana mu na be haye wo man Ghana sanke agitum ene yi wo hene ba ko se English abrochima me ye no ena ahemfo dade dem kronkro nyina no na sebi ya yesika yetu ye foma buni ye ni siesie ye nkro te se dumasu yankoso hene sebi na wa ba foforo ntu de o ye ya tutu ka aban ye fa no ho be David wo be yo wenyo mfa ye de mo de asase no wo ba no de mela hye nsem no abetu agudie no onfa mi ma mesiesie wo no wo de aye ni ma bi asebi ye hu de emfaso firi so ba na kuro no mo e fa sika de firi no kuro na kwa kra bia me ka se ne ye den ni ye muye enti Nana no mo tena se bi producer obi e so ne dia wom kakra ye ne dia suti e dia so djure breye Arafo Nana Kwabena inti Otumfuo Brempong wonu an osan Abodomhene wonu Nana ya Otumfuo the first esoi e kire no Nana so de na di sem atudwa yenko na yenko tie Nana so de emra Agnasimai we na chasio so me mensa enye enhwe de we kru na sia start asesa o se yerhe se de kru asesa ya me patu wonyina yodo o se do patu wonyina yodo kruye ya fantanity lo machi di tanachi a me di so be di kupia na so ya mai o se di tanachi a woni mi yesa aba Agnasimai be panya ma panya bodomai Kabum, your fantastic we share a 5-year development plan or the Abaya. Also, we have a puncher, Sen we are not to by 5 years' time, Agnasimai. I don't want me, and fear no more, and just my best. I may be a couple of mine. I can't also, sorry, me fan so me ti o so ni yenta o fan so o ye Kyidomhene na na kasa kire so no na ba be boa na se ba na kasa kire so no na ba be boa na se man enu ti na me fan enu ti na o Kyidomhene asase na me ti mo ase kakra o asase na me ti mo ase kakra o na me ba me ni aje o se na ba ni aje pa ya be se e bi odo adobom se o bi ya do aba be bom nko so nya sa Jojo mani ma fa so ya de me da kwase o se Jojo ma woni jwa kwa ma so ya de wa ma se pa kamuni ya wona makabo ni aye ne ma de na na fe se makamuni ya wona makabo na wa na jme de no aye fe nton ko so nya ne sa nton ko so na me sa penji fo sei o yi ba ku ebu makabo me o kabo mu dia ebu se nyina kabo ni ata na chia na se ta na chia bie ne wa yentimi ni bio de gu krata iso ani nyina ye o si ni bio de gu krata iso ani nyina ya ne papa onu kwa ontiminye obenya obia mu a na hode nyansa nenim dia ene osika na de aboa no enti meso kaka me ka chawo ne se o si kaka o ka chawo ne se bia wo ye bia bobo amo atimi aye 5-year development plan make sure mu bia ya mo atimi aye enfie no puntuo no o so ka ho ma refise mo o se ma refise ho tu ya bibia abra me ho meboa me aye o se ya bibia abra me ho meboa me aye ni se e betimi aye ama bodoma so afa ni tuma pe o se o ni ye so betimi aye ama bodoma so afa ni tuma pa
purpose of our friends coming from outside, I just let me say one or two words. I'm free. I'm running ever yellow. I'm so okay, baby. It's rebel. You see, Ashantis believe in diversity and inclusion. Today is so beautiful. Our friends from the north see the cultural display. Okay, it reminds me of what our king keep on saying. Otumfuo said to do. You see, for us, our doors are open. We are welcome. Feel at home. You come, we receive you as one of us. Here we don't discriminate. I'm so happy. In fact, at a point I thought it was getting late, but because of the cultural display, I even forgot about time. And it's so beautiful. Partners, we need your support. Keep on supporting you, and we believe with your support, we can all develop Ignoration and Abodomhene in totality. Thank you all, and God bless all of us. Adashimama na Kwabena inti Otumfuo Brempong awoye Abodomhene ono ni ekwete na this mono na ya Otumfe woye Abodomhene sidi kro osan ya Kyidomhene esai echre no enti ono so de na this atu jogako yetie na this na te se dwumadie no wode na koma nyina etai na de hie echi na nakasa mo se wonim na nim ni yi sebi ye woni sebi ye na Mamponhene ye brada se bre wo se ibo nsudie no ntunsu ye bi anhye da nyeden enim obi asom wo yiye na ase wonim ni yiye no wodi bibi hye ne nsa wonsuro wate ase sanse woni obi na tifie mi sanse ba bi a wotie woni obi na te na wonim nipa ne su ne bande wo pe de wo mpa abere ni abebi a woni ni di nkoma woni ba bi ade nkoma de koye de ye kokofa wodi ade adu eja sa nipa na wonsuro akire nti de na Abodomhene aye no waya ade wama sebi akonya we wode ama Kyidomhene na waba no ebeboa ama Abodom so fa no ntoma pa ede efra ama bi akadwena sesanse ebe pegya dwena se woni nyina ba be kamputu ma waye ba bi no oba be yesa so wo honom kakra na etrem be ka Abodom a eba be ka Bekwai be ka mansi ama bi aka santeman na de asomdue ni mpuntu abre wo man Ghana yes so ba Kyidomhene na just wo bona Kyidomhene ma watimi ade ni bia obede obeyi bi entina na yade pa se ni nyina na kan sanse wonim ni yie na se be wo megina bonti menyi ni se wo hene ponte se wo no Brempong wa ba megina bonti ba be di adanse ene no kure na yade ne kure eso na kan no so na nim de wonim de obetumi aye enti a no se o metai na chi o me bona Kyidomhene wotimi nya de opese wa ye yabeda ahwefo nyina ase na ha na ba makwam ye de ne nsema ye sa so mu nyina aba so me sawo na maka wo se video sa wo hwe nyina no nya bo kire fu nyina ekosi tena sidi na hwe bu nyina na dwuma de so ntimi mu nyina nsi ene ti anwa nya bo kire no hwe full video no e de amaikoko ye wie kwa na ye mpanimfo da ma sema ye meda obi ase ya na meda Asantemaso TV ahwefo nyina ase na edinka omo abrochire ma vida pola de chum kofi adu obi bia wo se na daade Asantemaso TV bia no twedi amponkwa me won hye na namu na won hira no sanse suti wo be se wadaade ne wo bre ahwedwumade ya na nya asemkuma titiru yewura wode no ho wache kusi ntiama dwa na pie sie mi ame papa prekope o da dawfoni ne so na hwefo hwe na dade ba bia wo bia wo nkwaso Asantema benkum ene no Asante nyina ye benkum no na wo be piem so asumenya Asantema so man hene prekope ene no nti dade ba bia wo bia wo nkwaso very massa moja mfi sekire esuta man hene ono so na na tie ne na chenche na beba bebia na wo bia no na enkwaso kontase man hene very ma woji abo amankwa adu na enche bosume di enim ya 15th next month na fashion obetina banya so mfinhia enum jache ehene enso so mfinhia num enso de na wotwe di enim ya adwada ye de hyehye so duru ahwefo nyina amra mehwe amane ne amamere se de Asante si danso wo bibia me ye besere wona wo achichini banye nyina emra emehwe yewura jache se bi ni mfinhia num wadu abanya so no omehwe ne watumi aye yewura de nanum se metoto dwantie nyina ye nkọ ne ye nkọ boa no sanse wono aso no Otumfuo chia mepani to so nan enti wonye nipa kuma Asante bi ho ayebekọ na yese ka ahwefo so eye achampem hene kuma se achampem hene eye wo hene ba adusai poku nyame ye ya dom de ye nkwache ye ne ye sore ne ye hu awia ehu han a
na watch di enim ya 22nd of this month ya we dey be na watch pepepe ye wura kwa akura na watch sada no na ebusua yi asi wo si ye mfa nka ni tidu wo so ahwefo emla meboa na watch da no ahwefo emla meboa sanse Santehene eba prekope ene dafo odo a wo ma Santehene ne duru ho abra na bebe bedana die Asantema so professional photo studio na so ya senya de dwumade eba besumo so we do birthday photo shoot I say no na aba wedding photo shoot na pesa we ye bibi bia o pesa we ye no eye ayiyo ayofro advert bi na pesa ye promo bi na pesa we ye bibi a pesa ye de camera so mo bia mesraw enko chanchancha mo bi nko fa camera adredre bi ene camera ni abubo bi black and white bi metwa de ene vasa enfama mesraw hwehwa Asantema so professional photo studio we na pesa ye de to krata mu ma wa betime de ambo wo dem camera ni nyina be ni nyina kama e de amma ba yuso ba na pesa ye to in live we are program na pese be trying live mawa na nyina no ye nyina kama ye were professionals so kunyi ni o ma ben akodare adwuma ni mu a o mo kita camera na wa ko maybe na be ka acha we say o mo nim adwuma mbo adwuma kama e de awon timesro we from from 0244961189 0244961189 pen for so na afia no e di kasobom aboa ama dwumade etini aye enkoso Facebook and TikTok na aye Asantema so TV Asantema so TV on gmail.com yen email abetini e de achi e wo no miansam ni nyina so ato abetini social media pages akwa abetini full video no so tina se a obehwe ni nyina Amanesi no wati dwumadie no asema na mamani amani a enra ekoso ewo abodom edwenase yabedam nyina masema da aja mobre amose na mode ye edi dwuma kre no nyankopon hwamo mo organic giver mo ana mo ye production mo ye editing mo be camera mo hwa sound mo hwa light ni na mo mienu na mo ye nyankopon enhwamo so papa pon no mo kwane ahode dan ne dan nyam betime ade asom nyankopon enhwamo kwaku eba ye medwumadie ne ye kama menso am be kam medin ye so ti na Asantema so TV yasomo sompa Asantema so TV yasomo sompa